Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pimanaway, nagiti trabahador mo. Perlin, anak ka. Nasaya at metnukas na, tapno masukatan da. Nauma ak metlaengen iti kinaarte dagita atat tao. Asino ngayon ti purdiyaam amang ituloy iti trabaho da. Sapay, saan pa'y analpas? Ay natatang, nagado dita. Ay nawaw, narigat tagsapul iti trabahador ang nagagayt Perlin, anak ka. Nalakalaeng tatang. Mala, si kangarudin ti makaamba. Wala, saan asyak ti maawanan ita, tapi manaw da. Uray pupuutin da, tatang. Alawanay, agsapul kangarudin iti kasukat da, tanalawa pa iti maraipan. Wen, di kay madanagan. Agsapulak iti kasukat da, iti kabiitan a panawon, tatang. Mayat samot no makipurdiyak pailaeng ka ni Perlin, lakay. Anyaya ti paramid na, Desi, bakit? Agraep kami kano. Asino ti kadwa? Mapan ko kasarita ni Nana Gloria. Tauray dua kami, lakay. Ay nawaw, kabagilan pa'y ayaman ni Nana Gloria at agrab, bakit? Ni Nana Gloria pa'y tikunam. Napigsa pailaeng dayjay, lakay. Ala, lakayon ti makam mo, bakit? No kabagilan nyo, apay kiti nasaan? Mangrugi kami matlaeng inton bigat, lakay. Pimanaw nga minti trabahador da Perlin kat masapul amalpas ti raep. Apay ka no pimanaw ti sigod a purpurdiyaan da. Dahil tatadyak am mo, lakay. Awan mo't tinadakamat na idi nagsarita kami. Amoy umat siguro no anya ti aramiden nyo, Daisy. Ay, wan, madam. Nagbalon kayo kade. Naibagak mat a merienda laang ti libre. Ay, wan, madam. Nagbalon kami. Nasayat mat nga rod no kasta. Ni Nana Gloria, Napanlaang imisbo, madam. mapan mo kitaan. Ibagam nga agawaan na tani, agalas 8. Nasken amang rugi kayo. Sayang ti oras abay bayadak, numala daw kayo nga agrugi. Wan, madam. Siyak to ti mangyag iti merienda inton madamdama. Awan pa'y mat alas 10. Paingay day Perlin, anak ka. Merienda da Daisy ken Nana Gloria, tatang. Ay nawaw, day talaang kitid mo ang merindada. Ada ka di parikot, tatang? Dudwa pandisal. Mabsog na nga tama dita. Nasaysaya aten ngam ti awan. Saan da mabsog no day talaang ti ipamerinda manak ka. Ay na, di dan aginarti, tatang. Di da pa'y agyaman, tadat itinapay ken Diyos. Kita man ta, Diyos. Kasaladan numlaan. Ay na, tatang, pagyamanan dalat ta, tadat ipamerienda kadakwada. At dangagpaiso ngam kastamay. Tip-tipidum ita, nagagadama piman. Sa maisa, saan analaka ti trabaho da? Mabisinan dalaki dinukas talaang ti ipamerienda manak ko. Mabalin ka ding agtal na kay latan, no awan tinasaya at nga ibagayo, tatang. Saan mo't ada kayo ti aggas-gastos ka? Agmerienda kayo, Daisy, ken Nana Gloria. Wan, Madam Perlen.
agyaman kam launay. Ibatik ti meriendayo iti lamisaan, ah. Awan, madam. Agmerienda kamin tulatan inton madamdama. O sige, da kayo matan ti makaam mo, taado pa'y tinaskan nga aramida. Awan, madam. Agyaman kami. Ay, nawaw. Dahitaw, ti Diyos nga ipainom ni Madam Perlain. Anya tiraman na yan, Nana Gloria. Natamnay mo't, kasla danumla ang anak kulayan. Ramanak mama, Nana. Pa, tanumot talaga, Nana. Oo na yan, dahita Perlain. Agraman to'y pandisal. Duwalaang. Talaga asag kay sata. Kasla nagtangkan pa'y. Ang mga nuidi pa'y kalman dahita pandisal, Daisy. Ay, sapay mabisbisina. Anusan talatan akanan ti pandisal, Nana. Tapno saan ta ang mabisinan. Nang runak at awan pa'y mat alas 12. Barang saan akas ta ti pameriendada inton bigat, Nana. Saan Daisy? Kisayan talaangan ti balong tangain na po'y. Amangan kunak no day tapay a merienda ti pagsakitan ti tiyanta. Ay, nalpas mo't laangan ti may sangal daw. Ay, naimbaglaangan. Tada may sukat iti asukar, Nana Gloria. Iso na laang takas lang tip-tipid ti busta iti merienda. Ay, sanak anarte no may papan iti merienda. Ngam no kas demot laang ti ited da ay oray sanang. Iso pay kit di apakaalaan iti sakay. Day tangarod, Nana. Makapadismaya talaga. Awan sir-sir, biti merienda nga ited da. Makipurdiya takadi pay iti day di Perlain inton bigat. Ikat ipadas talataan, Nana. Kasanungay no kas demanan ti ipamerienda na. Nayunan ta ti balon ta. Tapno sigurado, Nana. Ngam no kas jay manan ti ited na merienda ta. San tantun ngagsublay. O sige, kasta nga raw taramidem ta. Awan mo't ti pitchel anang ikargaak iti Diyos tatang. Amangan no inyawid mo't danana Gloria kang Daisy. Inala kon itay anak ko. Adda iti kusina. Ay, kunaklakit din no inraman da nga inyawid. Adya kalakit di mo din Perlain. Pagbalin ng mga agtatakaw ti pada matao. Una, tamamirmiraot dagi jay tatang. Anyat amok ngay no agraman pitchel ken baso ket kinursunadaan da. Ay nawaw. Adya klase ti kapanunutan da ita. Ay. Kumusta mo tinakipordiyaan nyo? Daisy, bakit? Nasaya at matlakay. At ka di pa iti aramidan yung tunbigat? Agsubli kami inton bigat, ta saan pa'y analpas ti raup me. O sige, gundawayang bakit? Habang awan pa'y ti maaramid iti bangkag ta. Wana, ay, anya nga itinlutom apang rabyan talakay. Balato nga, tay sumulang ti adda. Mayat daytan lakay. Agpeles ken aginanaka pa'y nga ron. Tamangan tayo itong madamdaman, bakit? Isagana kong tipagsukatan. No kahit mo tag-shower, nakasakduak mo langan iti danong mausarang. Agyaman aklaunay lakay. Agsublida na Gloria kang Daisy itatatang. Isaganak ti meriendada, da kayon ti makaam mo amangtad. Anangay ti ipameriendam kadakwada Perlain. Jay nabati akamote di kalman. Ah, saan ka di pa anabangles day? Mabalin pa'y tatang. At damot lang ti pansit iti ref no kayat da. Sus, hindi pa napalabas alawas ti pansit iti ref. Anak ko, sigurado anabanglesin day jay. Ni tatang mo't, mabalin pa'y day jay. Nakaref mo't. Ay nawaw, tipidem mo ti merienda na iti purdiyaam. Kasta talaga ti diskarte tapno sa anak amagastusan, tatang. Ay nanak ko, kinaimo, tikas tangan aramid mo. At damot ti kwartam, gumatang kalatak kuman ay ti may sasupot at tinapay di ta tersina, ta iso ti ikapida. Isupay kit di apaggastusan, tatang.
no agraman merienda, kat iimot mo kadag iti trabador mo. Awan madismayada. Ay nawaw, susweldo akmet ida tatang. No diyo kayat, siyaklaangan timangtad iti meriendada. Amangan no sabalik it diti itadyo dita. Anya? Anya ti bagayo, madam. Adda trabaho kita, iso nga itad kun ti meriendayo, Daisy. Ay, agyaman kami, Madam Perlen. Meriendayo daytan aging gatmalam, Pansit kan kamote dayta. Wen, madam. Agrubatak nga rudan. Kitaan nyo aramiden nyo, Di kay agbunto-bunto ngagtrabaho. Laglagi pa nyo, asusweldoan da kayo. Saan met, madam? Makitkita yung manwun no saan. Agtrabaho kami latak ni Nana Gloria. Anya ti may imbagan ni Perlen, Daisy. Iniyag na ti meriendata, Nana Gloria. Anya nga iti meriendata. Pansit kan kamote. Ay nawaw. Amangan kunak no nabangles manan. Day tati dya kamuan, Nana. Bareng saan, Madimot ngagpaiso ti angot ti pansit, Nana Gloria. Ti kamuti ngay. Uray ti kamuti, Nana. Ay, talaga nga ing gagara day ta Perlen. No saan akurang titid na merienda. Nabangles mag. Anya lakit di matikastuyan ang mapaspasamak. Pagbali ng datan samot nga animal dito, Nana. Ay, addaing tugot ko at tinapay. Isulaangan ti meriendaon ta. Ay, ano kastoy aka na yon? Madismaya ti makipurdiya, Nana. Kaslasaan damat a concern kada tayo. Kaputa makipurpurdiya tayo laang. Bayantan, Daisy. Ngaminton sumarunaw. Jakon kayat ti makipurdiya iti dayta Perlen. Tipiden da tayo malaw na yan. Nagkaray nga iso ti makaamo iti merienda. Ngam kastamot ti aramiden na. Ne, anya ti aramiden yu dito'y kataltalunan, tatabukyo. Nangyagak iti meriendaan nyaw, Daisy. Ha? Amok ngamin ang nabanglas. Tinyag ni Perlen iti agsapa. Awate mo. Ay, nakababain mo, tata. Awate mo kideng. Ay, agyaman kami, tatabukyo. Pasensya kayo. No naladawak, Inuray ko pa ngamin apimanaw ti anak ko. Di yu dakdakamatan kinkwana. Alang iyagak iti merienda. Ta sigurado ang makaungot dayjay. Talaga ka di akas dyan ni Madam Perlen, tatabukyo? Sipod pa ide. Tip-tipidin na ti merienda dagiti purpurdiyain na. Kanayong ko ba abagbagan, hindi nak ipangpangag. Manulaang matitinapay di tatersena. Isumat lagayam, tata. At datim imot na. Isu nga oras saan nga ibaga dagiti trabahador na. Amuklatan aday tak kinaimot na ti makagapaw no apay apimanaw da. Di na ammo ti mangisakit iti trabahador na. Sweldo yo, Nana Gloria ken Daisy. Agyaman kami launay, Madam Perlen. Awan anyaman na. Ayun gayam, awan ka diti aramiden nyo inton umay alawas. Adda ko mamanan ti sabali nga ipaaramid ko. No siyak. Aglangan ta kinasarita dak ni Mrs. Cross. Sika nga Daisy, amangan no makaumay ka. Awan sapay mo ilaang ti aramiden nyo iti bangkagyo. Kasla iso ti kunan nila kay mo, idinasabat ko iti paradaan. Kwa, madam. Pagpanunutak pa'y. Diyak pa'y masigurado ita. Bagaan da kayon tono kasanaw. Nasakit ngamin ti bagbagig. Makabanog ti agrap. Kayat mo ka di pa itagtrabaho iti dayjay a Perlen, Daisy. Saan, Nana? Apay nga raw, akas di tinaisungbat mo kunkwa na itay. Nagrasunak laang, tapno saan ang maupay, Nana. Sa bagay mo't kit di Ngam kasano nga rod abaliwan na tikas di nga aramid na, no agul uli magtayaw. Ay nawaw.
Addan to siguro, nana. Narigat yung trabaho iti boss, adi na amog ti mangisakit iti trabahador na. Pudnutan ako na yun, nana. Urayan niya kumaameryenda, basta saan anabanglas. Kantay mayat kumamot amakan. Uno saan, nayunan na lang ti purdiya tayo, tada tayo ti makaamo iti merienda tayo. Siyempre, di na kayat tatag tip-tipid ka nga road. Lukas jay lang, awanan ti mayat makipurdiya kan kwa na. Merienda pa lang kat imo tayo. Ang mga nubumaknang kat agraman tangdan tayo, tipidan na matan. Daytapay, ti may sa pampanunutok itay daisy. Naimbag ko na tainted na latta, titangdan ang nagsasaritaan tayaw. No saan, talagang agreklamo ah. Nalpasan tira plakay. Nakasta, awanan, ti paramid ni Perlin ka na kayo. Ada ko mapaya. Jakon kaya tag sublay jay lakay. Ha? Apay mo bakit? Naimot mat. Tip-tipidan na ti merienda mi. No saan akurang, nabangles matitid na. Ay nawaw. Nakasta nga ron. Pudno dagiti sayang gusa nga imot dahi ta Perlin. Napanagnakan min kanina na Gloria lakay. Nagreklamo kayo kumaakan kwa na bakit? Jak kaya ti makiap-apa lakay. Isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Ni tatabok yun tupay nga amanak, di na ipangpangag. Da kamin tulakit din. Gulo ano agreklamo kami. Di matan umay ni Daisy, tatang. Di na sigurong kaya ti makipurdiya ah. Iti anya aga po. Kat inted ko matitangdan da, idi nakiraop da. Itikas di atratom katakwada. Namnamaang pailaan ang sublida. Ay nawaw. Apay akasta kayon, tatang. Iimot kay ti merienda Perlin anak ko. No saan ako rang, tayo nabayagmad nga istak ti itid mo. Nukas niya milaang, saan ka kuman anang tayo? Pagyamanan da tamang tedaklata iti libre ang meriendada. Basta siya, may salaang ti sigurado Perlin anak ko. Di mo amaw ti mangisakit iti tao a pinurdiyam. Ado ti kwartam, ngam kastamot ti kinaimot mo. Para merienda lang, iimot mo pa eh. Ay, nawaw! Simbang pagkamagaya mo, anak ko. At di mo lang nakasaritam, apurdiyaan. Ay, awanan ti mayat ang makipurdiya kanyak, tatang. Nangag mo ka din tiya gwarwaras asayang guseng, may papangking ka. Amok day tan, tatang. Iso siguro nga awan ti mayat ang makipurdiya. Tanadamag dan ti may papan iti day tabanag. Ay, basol mo lang ah. Hindi pa nga ibagbagakeng ka nga aywanam dagiti trabahador mo. Ngam di nak ipangpangag. Ura asino mo't anak ko. Madismayada no ti busda kat di na amo ti mangisakit iti pada na tao. Ay, uwan, basol kun, tatang. Itatawanin ti mayat a makipurdiyaking ka. Ano sa mo na? Ano sa mo akong trataan dagiti ipaaramid mo kuma? Ay, jak kabailan nga aramiden amin, tatang. Sapay nagdadagsen at trabaho. Dahita kumati pinanunot mo. Sakbay nga inimutam dagiti trabador mo. Ali ah, rugya mong dagtrabaho. Tapno isupay ti malpas mo, anak ko. Di mo imutan dagiti trabahador mo, tapno di da mauma ang makipurdiyakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.